Good morning Samoa, malo le soifo manuia le tai au fou ia ua tatou maua foʻi le alofa ma le agalelei o le atua o le upu foʻi lenei mo oe ma le tusi a matei o lona mataupe sefulutasi lona faupelua sefuluvalu faapea i outou ou mai ia te aʻu outou uma o e tigāina ma mafatia i avega o aʻu foʻi e malōlō ai outou o le upu mo oe le aso lenei faapea tuu lau avega iā Iesu o le fesili mo oe le taeao lenei o iai se avenga o e amoina i le nei taimi. Po se avenga ua leva ona e tau aveina. You know, mea nei o avenga whaaleanganga pe e whaingatā o ngā make ia. Ai kei loa le whailonga no fie kei loa ai o ngai ki avea le avenga o vaenga nei. O le olanga o le olanga popole, o le atu vale, o le mautonu. O aso taitasi e ke ala e ke le seki, e ke popole, e te atu vale, e te le mautonu. E ke le maukingoa, pe ke ola ai pe e kelengi question marks pongi fesili, whailonga fesili i lo mafufau. E te lo le mana onga leo satani, o le mana onga satani, ina ia uma le aso, e ke le o maua se sa o le tonga, ma il kai ao se io ili afi. Ua uma kulinga aso, ai pe se aso ua mai mau, o ngai le aise oli, le aise o fia, le aise sa o le tonga, le aise mautinoa, le aise wha moe, e uma le aso. Pisi aso mai mau le aso ua uma aku o le aso ua faalu inga i le popole ma le atu vale. Ai ke lo fe mai Iesu o le mea kongu anga fe mai Iesu au mai le avenga ia te ia wa fo mana onga nga sakang ia e popole ia e atu vale ia e le fia i le aso ia lusi lo waso i fa no noanga ma le olanga le mautonu. Ai o Iesu fe mai Iesu il fa pertani fe mai I will give you rest mai o te avatu o le upu lumana taimi lumana I will give you my rest e ke mai Iesu le rest po le malolonga pe a fai luinga e fko mai Iesu le na malolonga ia te tatou inga ua kakukango ua ave a tatou avenga ia Iesu e inis tangata ua mai ia Iesu but e hold on ia latou avenga nga o ngau mai ia Iesu ai o mai ma avenga wale ka ngofi ave avenga ia Iesu sa ufa longo le tala tuai lava yaso il te malo fe mai na sau le tavale le te malo piki apu kau mai la mo mai le avenga le awala ia failo il ke malo okay o so ilunga malo avenga ku lo avenga ilunga kaval ai alu piki apu te malo aki kilo kulfat la ngo fol te malo ma mo la avenga ilunga le o le kala masangi ngai fa longo ai fa pena le tele o isi kerisiango o lo iai o i tonu o le faol tanga makalia Iesu mai ai tonu le ainga o le tua ai ole mea e manga o ala ko e amo ala ko avenga e le mana na e tu o la tu avenga ia Iesu so o le lu ila mo oe a fai ua ia Iesu i lo wolanga e ai malisi me kango fai e le kango Iesu ave ese fa se e ke excuse me e ke kango e release lau avenga ia Iesu o nga kango leo Iesu ua vaku le amo ia te oe fe mai o la wamo e mama ia a wa o le anga malu ma le loto mawalalo ko ki fa wa ia tia o le ala le amo Iesu o le amo Iesu e le se avema ai o le amo lo no winga ua pana fa kasi o lua mapanga o lua ma Iesu ma o laina le o langa fa sa tauru fa kerisiang e ke le ko o laina nga oe a wa fo o le amo o le aka o le ngongo fa ta se tu lo o povi fo i lua le tu o ile meilunga fa pena o le amo nga Iesu once ke maua inga le amo po le yoka Iesu o le ko ya moinga nga oe le o langa kerisiang ai o le amo fa ta si ma oe ma Iesu le o langa kerisiano Iesu malava tuu lau avenga ia Iesu pe afai o Iesu avenga i le Iesu o talo ia fapeona e so swani so se tasi o lo Iesu avenga ia pa i lo wanganga ia te ia la vea i le Iesu fa Iesu amen.